Sasa leo ni zamu yetu. Wakristo wa sasa Wamisonari wamefanya sehemu yao. Sasa leo ni zamu yetu. Wakristo wa sasa Tutangaze habari njema kwa watu wote. Tutangaze habari njema ulimwenguni kote, watu wote wamrudilie Bwana na utukufu kwake. Kabila zote, mataifa yote, tuwatangazie habari njema. Habari Oh, njema Baba, watu wote wamrudilie Bwana na utukufu kwake. dunia nzima waelewe kuwa Yesu ni Bwana. Tutangaze Habari njema Baba yangu, wamrudilie Bwana na utukufu kwake. Kutangaza habari njema ya Yesu Kristo ni jukumu yangu na yako. Twende kwa kazi.